Ćao svima, ja sam Šone Škoda i danas ću vam pokazati kako oprati auto u ovim samouslužnim mašinama. Krećemo od osnove, kupovina žetona. Dobro pranje možete postići kupovinom samo 2 žetona, ali radi dobrobiti ovog klipa ja ću kupit 3 žetona da mogu opuštenije da vam objasnim svaki korak. Znači pre pranja naravno izvadite patosnice, ovo napominjem jer se dešavalo da zaboravim. Kad smo to završili, izvedemo sve patosnice i malo ih tresimo da se skine prašina, prelazimo na rukovođenje sa puškom praka. Zapravo ovdje ne mora da se objašnjava rukovođenje, inače ne perem u ovoj praonici često, samo sam došao radi klipa, ali ako nemate ovaj pištolj, držite za ovo, jer inače ako metal ovdje bude, a ne plastika, kao u nekim praonicama, možete se opeći. Znači ako držite ovako, možete pratiti 3 dana, a još bolje imati pušku. Nisam računao, znaš da ja perem tamo? Ajde prelazimo na posao. Znači generalno krenite od gore ka dole se krećete u vozilu, pogotovo na ispiranju, ali može i na pranju. Ugao napada da bude 45, često budite u pokretu, nemojte da stojite u jednom mjestu preblizu, pošto to onda možda akumuluje vodu sa unutrašnjosti vozila, to ne želim. Ajmo. Stiče točkova i felge, pokušajte pored felge da uhvatite kočnicu i ispod blatobranu, jer tu često zna sva prljavština i blato i sa puta da se akumuluje i zna da ošteti i ubrza rđu određenih komponenata. Isto tako sagrite se ispod i podnožje vozila koliko toliko operite, to isto pomaže od zaštite određenih komponenata od rđe. Snimi ove bube na tablicu, gledaj. Vidite kako se ne skidaju. Kako da mislite da možete oštetiti farbu ako ne možete bube sa tablice skinuti? Prelazit će na ispiranje, ugao napada mora biti 45 stepeni, konstantno kretanje i najbitnije od gore ka dole, da polako to pranje i penu suđe što ste stavili da skinete. Razumeo? Još neke stvari koje ja obiđem jeste oko gepeka, jer vidiš ovu vodu. Ovo sve kako ubrzavaš, sve procuri ispod. Vidite kako se skupi ovdje. Znači to je samo uopa, magija, ali vremenom mnogo znači. Dođi ovdje. Jer moram opet. Vidiš ovo isto. Ovo obrišite, to vam je korak dalje. Kada uđu putnici, neko tu da uđu, tako ja to zovem. Sve se to mora očistiti. To je to. Hvala vam što ste gledali klip, ako vam se sviđa ovakvi savjeti, ostavite like i vidimo se sljedećeg.